लागि हामी तत्पर भएका छौँ। त्यसकारण पुनः एकपल्ट कोही कसैको चाहिँ 3-4 जनाहरूको चाहिँ नाउँ छुटेको छ। लागि हामी तत्पर भएका छौँ। त्यसकारण पुनः एकपल्ट कोही कसैको चाहिँ 3-4 जनाहरूको चाहिँ नाउँ छुटेको छ। हामीले यो त्यो नभनिकन हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली जनमानस समक्ष कसरी पुर्याउने, कसरी भाव, कसरी सदाचारले व्यक्त गर्ने सबै बुद्ध विचार लाग्नु परेको छ। श्रद्धेय भन्तेज्यूलाई म शिवदान हस्तपुरस्कार दानको समय आएको छ। अब चाहिँ समय छ त्यो धन सम्पत्तिलाई नै केमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ त दानमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ होइन। यो कठिन दानमा भनौँ त्यसमा परिवर्तन गर्नुभयो नि। योबाट चाहिँ जति उत्पन्न हुनुपर्ने जुन पुण्य छ त्यो पुण्य चाहिँ 100% नै मेरा उपासक उपासिकाहरूले प्राप्त गरोस् भन्ने मनसायका साथले नै भगवान् बुद्धले के गर्नुभएको त यस्तो कुरा बताउनुहुन्छ। त्यसैले हामीले यो इमं कठिन जीवरा भिक्खु संघसा कठिन अर्थरितु द्वितीयम्पि इमं कठिन जीवरा भिक्खु संघसा कठिन अर्थरितु तृतीयम्पि इमं कठिन जीवरा भिक्खु संघसा कठिन अर्थरितु इदं मे पुण्यं आसवक्खया अहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्सा तत्तयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। साधु 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 कठिन वाक्य नकंडियामा परस्पर सत्य धम्मस्वरूप तंडितयुक्त प्रसाद kabisara dia bisa kan yang kabulong kabisara dia bisa kasadu sadu sadu karena apa pasal dia kan karena pasal dia kan pasal kan kasang kedan dia kalau masih yang kata Sidang pada majika, sidang pengular majika, sidang macam kata majika, kahai nabi yang kaya muka,
Apa kasih dia? Tadi sampai dah. Kak, lepas tu sisa pujian picture mahasangita katina ciwara dania tuna lalaya tuna anak sekarang katina dapat BJP Sakristan ikut konserva धन्यवाद kita listen to Akhil Nepal picture mahasangina अध्यक्ष नपनापन तो तारमो देश सवयना नायो listen to अग्र महासत्तम ज्योति दजा ठाकुर दिशा धम्म सर्वनीय पूजनीय महाशिर पंडियता सविनीय पूर्वक जजल पात्रोक प्रार्थना चुना आवस्पोलम कठिन वाक्यांश वा उच्चारण विजय वस्पोल पंक्तिन गति गति तै विजय ख अथे अथे छलफल सिटिङ सान उच्चारण तै विजय त हानचका सारकार बिया आठगो माइक श्रद्धा पूर्वक जजल पात्रोक वस्पोल पूजनीय पंडियता देशना चुना हानचका सारकार विजय आजमा समस्त श्रद्धालु उपासिकादि वो बुद्ध धर्म वो संघ प्रति श्रद्धालु की अद्भुतना वो पार्टी बिहारे संघ रचिता आयुष्मान वर्षाबाद नाम बिजागो जो कार्यालयना भगवान बुद्ध या अनुमति खतांग भगवान बुद्ध प्रज्ञप्ति नाम बिजागो कथांग Kubu tiada itu tim bersama kena bidana kuwani kubu thase katunci ber dan video itu tim terus karya itu depan अनुमति बिया bidana atau saya bijago अनुसारा katunci ber itu ya itu sangat ada dan di manusia tentera betul cara dan di manusia tentera kim विभिन्न प्रकारम है नेम पूर्वंगा दान बीव अवस्था ने या पुण्य जीता जो को प्राप्त जीवया तंत्र कथन जागा न कठिन जीवर दान बिया निते तपस्ना दान्य पाल जो जलपा पिंचियाना नमो तस्सा कोका पालका गुना बिजाओ दिशा के बाद दिन दाना सिंधया बचन द्वारा नम अष्टपरिष्कार भिक्षु संगयात दान दिया विजय गुरु नमो तस्सा पालका गुना बिजा भन्देबिन्द कठिन जीवर्य नीति अनुमति ज्ञातयो खस भयो ठाकुक वे मालिक बको जीवर सब छकेतया जोसान वे तैपि ख अपुग थयो जीवनचर्या न्याके त उकिन के मन्त आवागमन या त अपु ख के जी कठिन अस्तरन या तो कठिन जीवर या नीति चाहिँ अनुमति व्याचना तका अभिलयनी से तो कठिन जीवर यो अनुमति हो कठिन जीवर छेले ज्यो दैबुदे अनुमति बसानी से दाताबी चाहिँ दु तका जेस फिके मा ल ओके दाताबी तका दैबी यहाँ जिया अथले कठिन जीवर लाभ जिंगा भिक्षु पिंड लाभ जिबुदे आनि संस न्यागो वे कथा दाताबी तना न्यागो आनि संस खबर है दाता जो पिंड आनि संस लाभ ओके छौदो अनामन्त चारो तका भन्दै बिन्द तो कठिन लाभ दे तका कठिन लाभ जो भन्दै छु आनि संस दैले तका भाषा ब्यारे स्वीकार मदासे थै यो थाहा भयो बांग्ला थाहा पनि मजिलो अयोग्य थासे पनि मजिलो मिले जो थासे पैसे इले खाना स्वीकार मदासे बने जिला बिना रोक स्वीकार भइजने माल भने जो तर मेउ अवस्था मेउ इले भाषा अझै पनि मज्यो देवी याकचा जीले जोसान सम दादै त भया भन्यो हामीले जोमा दादै भया भन्यो मक्सा बिहार दानक किना लकेना भने मा धगा भइदो
तर त्यो कठिन चिवर लाग्दै ढङ्गा अहिले भ्यामा कसाना या मुखसाना छु मपा ढङ्गा वो छुट छौ बिहा त ला अहिले साकेत था ठाउँ पनि अयोध्या ढङ्गा थिए अहिले वो अयोध्या अथवा त्यो साकेत देश त्यो साकेत सहर जेतवनारा तो आपले भगवान बुद्ध चना बिना पुरो है श्रावस्ती तक छ खुगो योजन दो लगा दे तो खुगो योजन तबाबले छले वर्षावास बोल वर्षावास तो जो दिन जल असार पुनी अपने पुनो वाला तो खुगो योजन वने पे मुक्त अले वे जो कारण है ना उसको साकेत नगरे वर्षावास चना बिजे अले वर्षावास चना बिजना चोरी सिरे साथ मन तो है वस्पल्पी आज सुधर वस्पल्पी द मने जीवले एना बाबाई चंदिका अब वर्षावास चोरी जगह सिरका बाबे इला फुना मवाई ना आ इतना जी बाबल नीला तस्मा है सोनो ताका और वर्षावास सिरे 50 गायला खाने को अच्छा मतलब खाने ओके वर्षावास बंदे भी चना विजय पे 50 का ना वो सुजी अले बाचाइ वेयो अले आ गोब स्टीम भिक्षुति भगवान बुद्ध नपलाया जगा बिजापि ख बस्कोलपि चाहिँ वा दायक है भगवान बुद्ध नपला बिजाको ख ले तो भिक्षुति हाना गयो बे भिक्षुतिले जगा भाषा आथाउ कने जिबे भन्दै पुसा पुना दैहे जाउ चिवर पुना तपि म थयो चिवरे त छिस गहपति चिवर रहेका दान बियो अथवा गहपति ढगा हल्लाला गृहपति गृहस्थी भी ख तर गृहस्थी भी ढगा थाइपल ख ता मेबी भन्दै पनि छ बाबा कप कया या स्वीका कबरे गुलिन नाइसे जो कपय जेमा भज मुओ कपय जेमा चिवर दोसा वो द बेस्ट चीज गहपति चिवर ढगा ला अले तर अब शिव भिक्षु दिन सब पुना के भगवान बुद्ध अतिथि कथा दानानि संशयो बारे कना भिजना तबदु उके मध्ये अछि भाइ वस्त्र दान बिलकी वर्ण दान बियोजी मतदान बिलकी मिखा दान बियोजी फे कथा अले आवास दान बिलकी सकताए दान बिउ जी तका थिएन भगवान बुद्ध थिथि कथा चाहिँ छौ छौ वस्तु यो वस्तु याना चन धगा मति बलकी अथयो पुण्य कार्य जगत म जेउ दैनिकी जोसान जीत मन दै ओके हमेशा यह दिनको याना सबको जयो पारे फल मसीका फीका यागो धगा तयको थयो मन अझन सशक्त रूप थयो मनोबल बल्लका जेसँग जपु वंकेत गुहारी ज्याछ क्या थो जेसँग थो यहीको ज्यादा सक्षाना शिव पुण्य कार्य धगाला सक्षाना मसेकाय तल अथे मसेका तसान ह्याउन पुण्य कार्य यो छवे कथा फल दैकी मरैने पुण्य कार्य याके हिंगो विपाक हिंगो फल धगा दैगुला लाभ दिए जुल तर जेसा यही ज्या अनुसार वो जय त लोयकन फल चाहिँ दया छ अगथे कि पुष्पल भगवान बुद्ध एक कना विजना तर्ग छले धगा भाषा या दिसं वपते बीजं आदिसं हरते फलं बुझको पुसपिल अजागे फल दै दैगुला चाहिँ सक्षामा शून्य विशेष याना जेसा वायु पुसप पिलके आलुला सही मख ल अ पुसपे हिंगा मेउ छु ल दै मख अ ये दै ख वापिलके वाय सया वे ख वामय दया वे ख अथे थे जेसा येगो थो कठिन जीवन दान येगो नपनपा परिवार पुण्य कार्य अथवा परिवार दान धगान विशेष यो थथयो इच्छा कथा गच्छानुसार छलफल छिक्ने सान्यानादि
ओके न थ थ ये कथ फल दै धान्यना दैवदे फल शील पालन्यना दैमक शील पालन्यना दैवदे फल ध्यान्यना दैमक हन ध्यान्यना दैवदे फल धान्यना न दैमक शील पालन्यना दकना ओके दक ह्यातला दक पुण्य कार्य ख तर फल अनुसार भजा भजा अनाचरी